Bimeze bite kabisa kabisa mwebwe mwese mwahisemo gukurikira umuyoboro wacu wa YouTube, aho tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, update zigiye zigezweho ku bintu bigiye bitandukanye, ku ntambara ziri hirya no hino, by'umwihariko ku intambara ya Iran, Amerika ndetse na Israel. Muti rero tubazaniye iki uyu munsi? Uyu munsi nka Hand of God tubazaniye update zigezweho kuri iyi ntambara ya Iran, Amerika ndetse na Israel. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi intambara ukuntu bimeze, ni ukuvuga ngo indege ya Amerika kabuhariwe special, indege iri special kabisa, Iran yabashije kuba yayihanura, yayimennye rwose, indege bitoroshye kuba wayihanura. Ibi biragaragaza ikirere, ibi ngibi biragaragaza ko ikirere cya Iran kirinzwe neza kabisa, ubwirinzi bwo mu kirere bukimeze neza 5/5 kabisa kabisa. Biragaragaza ko ubwirinzi bwo mu kirere bumeze neza. Uti intambara imeze ite rero? Uko intambara imeze, United States cyangwa se USA, Amerika na Israel bari kurwana na Iran, batangiye ibitero bikomeye muri 2026 uyu mwaka turimo. Intego ni ugusenya nuclear ya Iran. Ubundi ibyo ngibyo dusanzwe tubizi, nicyo cyabajyanye kugabanya imbaraga zayo z'igisirikare, ngo ni imbaraga za Iran kuzigabanyiriza imbaraga z'igisirikare. Ibyabaye uyu munsi rero, indege yarashwe, indege ikomeye cyane ya Amerika kabuhariwe, bigaragazwa ko bitoroshye kuba wayirasa. Iran yabashije kuba yayirasaho, nubwo bitaremezwa neza niba iyo ndege yashwanyaguritse, ariko ngo yarashweho. Indege ya Amerika yitwa F-35 Lightning kabiri, niyo yaje kubiraswa. Ubwo ni F-35 Lightning kabiri niyo yaje kuba iraswa. Yari mu gitero hejuru ya Iran. Iyo ndege nyine ubwo yari igabye igitero iri hejuru y'ikirere cya Iran, nuko Iran iza kuba yayimena. Iran irayirasa. Iran yarashe misile cyangwa air defense, ikoresheje air defense yayo. Ubwo n'ubwirinzi bwo mu kirere nibwo yakoresheje irimo kumena iyi ndege kabisa kabisa. Icyabaye, iyo ndege yarashweho, ishobora kuba yageze ku kibuga ikagwa neza, amakuru ntabwo aremezwa neza, gusa icyamenyekanye cyo nuko iyo ndege kabuhariwe ya Amerika idasanzwe yaje kuba iraswaho na Iran. Kuki ibi ngibi ari ibintu bikomeye rero kuba indege nk'iyi ngiyi yarashwe? F-35 cyangwa se F-35 ni indege igezweho cyane ku isi, birumvikana iri mu zigezweho kandi zikomeye zidasanzwe hano kuri iyi si yacu kabisa. Iyo ndege rero igoye cyane kuyirasa, birumvikana bitewe n'uko ari imwe mu zigezweho, biragoye cyane, ntabwo byoroshye kuyirasa. Kuba Iran yayikubise cyangwa se yayirashe bivuze iki? Bivuze ko Iran iracyafite air defense ikomeye, iki ni icya mbere. Bivuze ko intambara irimo kujya ku rwego rwo hejuru, nicyo bivuze, kuko uko hangirika byinshi niko ibihugu bigenda birakara, intambara ikagenda irushaho gukomera. Kuri Benjamin Netanyahu, bijyanye na Benjamin Netanyahu, avuga ko Iran yamaze gutsindwa cyane, cyangwa se yamaze gutsindwa cyane. Ibyo ni ibitangazwa, ariko intambara avuga ko kandi intambara ishobora kurangira vuba, ariko Iran yo ivuga ko igihagaze neza. Bivuze ngo Iran ntibyemera, ivuga ko igifite akabaraga ko kurwana kabisa. Izi ni update dukomeje kugenda tukugezaho mu magambo magufi cyane. Hari bamwe bagaragaza intambara ko ishobora kuba igikomeje, kuko Iran iracyagaragaza imbaraga rwose, ntabwo igaragaza gucika intege habe na gato. Indege ya Amerika yakubiswe uyu munsi, ariko ishobora kuba itahanutse, ntibiremezwa neza, ishobora kuba yarashweho gusa biri aho ngaho. Netanyahu ari gutanga interview asobanura impamvu y'intambara. Tugiye kureba kuri interview ye, hari ibyo yatangaje. Dore iby'ingenzi byari mu itangazo cyangwa speech cyangwa interview ya Netanyahu, nawe hari icyo yavuze uyu munsi. Iby'ingenzi yavuze ku mbaraga za Iran nuclear. Yavuze ko Iran itakigira ubushobozi bwo gukora nuclear neza.
bivuze ngo ubushobozi bwayo aho igiriye mu ntambara bwaragabanutse kabisa. Ashimangira ko ibitero byabo byageze ku ntego nini, nta kindi n'undi yavuga n'ibyo avuga, avuga ko ibitero byabo byageze ku ntego nini, ku ntego y'intambara yavuze ko intambara igamije kurinda Israel n'isi yose, gukuraho ikibazo gikomeye cya Iran. Avuga ko batari kurwana gusa ahubwo bari kurinda ejo hazaza. Ku ruhande rwa Amerika yavuze ko atigeze ahatira Amerika kujya mu ntambara. Ibyo ni byo kabisa muri speech ya Netanyahu yakomeje kugenda atangaza gatanu kuri gatanu. Hano Vugadi tuba twabigushakiye kabisa, ahubwo ko Amerika yifatiye icyemezo ubwayo cyo kujya mu ntambara, ngo Amerika yashakaga gukuraho igitekerezo ko ari we watumye USA yinjira mu ntambara. Ni ukuvuga ngo ahangaha Netanyahu yashakaga gukuraho igitekerezo kivuga ko ari we hateye USA cyangwa se Amerika kwinjira mu ntambara. Ku byabaye uyu munsi rero nabyo umenya hari icyo yavuzeho. Indege ya USA ntiyatanze ibisobanuro byinshi ku ndege ya F-35 yarashwe uno munsi. Netanyahu nta bisobanuro byinshi yatanzeho, ariko yemeje ko intambara irimo gukomeza kandi ko Irani igishobora gusubizwa niba ngo bakayirasa nayo ikabasubiza. Ku bizakurikiraho yavuze ko bashobora kongera ibitero cyangwa no kohereza abasirikare ku butaka, ground operation. Bivuze ngo bashobora kohereza abasirikare ku butaka, kuko ubu ngubu turacyabona ko bari kugenda barwanira mu kirere. Asaba abaturage kwitegura igihe kirekire no kwitegura ibijyanye n'intambara ku ngaruka ku isi. Yavuze ko iyi ntambara izahindura akarere Middle East, izatuma nyine kariya karere biriya bihugu biherereyemo gahinduka, ishobora no kugira ingaruka ku bukungu bw'isi. Ubwo n'ibijyanye amavuta, ubucuruzi, ibintu nk'ibyo ngibyo urabizi ko ari byo biyoboye ubukungu bw'isi. Ibyo yavuze ni uruhande rwa Israel, iki ni icyitonderwa. Ibyo yavuze ni ku ruhande rwa Israel. Iran yo ivuga ibitandukanye, ivuga ko itatsinzwe, ko igifite imbaraga. Bivuze ngo uru ni uruhande rwa Israel. Kuri Netanyahu nibyo yatangaje mu magambo magufi cyane. Avuga ko Iran yamaze gutsindwa cyane, avuga ko intambara ari iyo kurinda isi. Ahakana ko yahatirije Amerika kwinjira mu ntambara, yiteguye kandi gukomeza intambara. Iyi ni Hand of God rero ukomeje kugenda utega amatwi. Izi zari update zigezweho ku bijyanye n'iriya ndege idasanzwe ya Amerika yaje kuba iraswa. Izi zari update Hand of God tuba twagiye tukazigushakira. Byari bijyanye n'iriya ndege, interview ya Netanyahu yatanze uyu munsi. Turakomeza kugenda tubacukumburira n'andi makuru Hand of God. Utarakanda subscribe ikande none ahangaha, utaduha comment yiduhe, utubwire ute mwongera akabaraga ahangaha, mwimprovinga comment zanyu turazikeneye rwose. Mukande like dukomeze dutere imbere kabisa, turebe ko twakuzuza 7,000 by'abasubscribers, tugakomeza tukigira imbere no mu 10 tukazamuka. Yakoze ikiganiro na Leonce, iyi Hand of God. Ciao.